hettiyankoɓe Ayawo Weltare TV min calmini on min juurima on en gari yidde rentinde koye men e jeertinde koye men oɗo henna ñaw keso puɗɗiɗo feeñde e nder leydi Sénégal taw kadi ñawo o feeñi koye ɓen yaanoɓe awoyde e maaje kaɗɗe ɗe leydi Sénégal artuɓe ñawoni feeñi e mumen sabu so on daari ɗeɗo hene nati ɗe jiiton ɗo henna jiiton ko jomumen ene jogii uuɓe gila yeeso ha e juuɗe e ɓanndu kala taw kadi jomum ne ɓuuti seeɗa yaanoɓe garti ndaaɓi jinnaaɓe mumen ndaaɓi ɓe jokkodirno ndeki firti rafi o ko daaɓo oɗo sahaa jooni kene wona temedde ɗiɗo neɗɗo puɗɗiima joñeede ngam huleede woto rafi o mawnude hakkunde Thiaroye e Toubab Dialaw ene wonde Rufisque kamɓe e Saint-Louis woni Ndar eɗen nganndi nguurɗen ko liɗɗi nguurɗen ko awo yimɓe ɓe njahata koye maaje he e tufɗe he ene paddo laaɗe ɗe ene cooda liɗɗi ne jeeya ɗum noon oɗo sahaa mo gonɗen ɓayde en ngannda rafi o taw en ngannda innde makko wittiyankoɓe men doctoreɓe men safriyankoɓe men laamu men nana watti hen haqqille mum e guite mum ngam yurnade ƴewde peeje batteɗe ha oɗo ñaw wawa fernede walla wawa dañanede safara mum oɗo sahaa mo gonɗen ko rentade ɗum noon ndentoɗen no moƴƴi ɓurata wawde wallude en hettiyankoɓe Ayawo Weltare TV gueɗal gongal ngal jimmi ye en micco hen ballodiren hen dokkodiren haqqille wonko teskimi mboɗo teski neɗɗo so tawi omo dugde omo laawi omo duka omo laawi omo haaɓe so tawi a ari aɗa muññitamo aɗa yimo an accu haare deeƴ elle o ɓeydoto ko finnude walla yimɓe ɗiɗo ne dugde ɓe cuwa memodirde so yimɓe ngari mbino ceernoɓe tan elle ɓe ɓurata ko yidde memodirde way kono nangude jeyge waɗa ñoomre walla nangude ñoomre waɗa jeyge ni ɗum holko mbawɗen huutorade mbaadi kesiri taw wona mbaadi wiide ɓeɓe ndeeƴ caggal sembi ɓe ndeeƴ ɓe ɓeydoto ko laawade hol systéme goɗɗo mo gaddaten e haqqilantagal mon ha mbawen faabade musidɓe tedduɓe ɓeɗon sabu eɗen teski e kala saaha ɗo jiiɗen haare kala elle ma wi ɓuuri wawde addude haare nde ko wiide ɓe ndeeƴe elle ma wi ɓuuri wawde ngabbinde fitino ko wiide acce haala yimɓe ne duka e galle men a gacce haala ononne kono mawɓe gacce ka haala ko bolle puyɗe elle ko nden yimɓeɓe ɓurata laawade holko saabi ɗum mbete wona so wiyama gacce haala ko ha moni kala nana acca holko saabi so wiyama noon jomumen nanata joni ɗo so tawi en gari ha ɗo henna hol mbaadi kesiri musidɓe tedduɓe ndi kuutoto ɓen ha mbawen faabade koye men mbawen faabade ɓeɗo henna dugdoɓe kala saaha ɗum noon ko namdal ngal jimmin jaabede kono jimmi kala mo ene jaabo yo yatto Weltare TV jaabo en toon beele enen keɓen hen gandal no fotiri kala musidɓam tedduɓe aadi men ko toon to Weltare TV kono kadi woto jejjite mami arte mon hakkunde sehilaɓe ɗiɗo oye ko penowo oye wona penowo kono koɓe yaadiɓe holno ngal ceelagal jogori waade mami artoye mon e saaha goɗɗo woto goɗɗe musidɓe tedduɓe kono noon jeehe to YouTube tappon Weltare ɓiɓɓe fulɓe TV mbaɗon abonné beele mbindon pular kaalon toon pular ay beele ɗemgal men ene ɓura ƴellitade e mbaadi peewal e nder ɓoggi karalle ha ande ko wiyete eɗen e Afrique ko gonga eɗen e Afrique feññinta ɗum ko enen gila to Facebook to YouTube to WhatsApp to partout kalɗo seen fulɓe woni jeehe mbaɗoye abonné enen pop aadi men ko abonné ɗen gonen neɗɗo goto Allah subhanahu wa taala